Svake godine od prevremene smrti zbog upotrebe duvanskih proizvoda nestane 20.000 ljudi samo na našim prostorima. Mi smo 7. zemlja u svetu po broju aktivnih pušača. Više o ovoj temi reći će moj današnji gost, dr. Nikola Pinić. Što se tiče broja ljudi koje svake godine izgubimo, to je ekvivalentno gradu, recimo, Prokuplja. To je za svaku državu, pogotovo za našu koja se bori sa negativnim prirodnim priraštajem, veoma to je zvanično klasifikovana bolest zavisnosti. Imamo i ljude koji, na primjer, izađu u grad sa društvom i kao, sad ću ja sa samo jednu. Koje su posljedice, to samo ću jednu? A uvek kažem, jedna je mnogo. Ta grupa pušača bi, recimo, momentalno prestala da puši kada bismo imali zakonsku regulativu koja bi ograničila upotrebu ovih proizvoda u zatvorenom prostoru. I nemamo regulisano pušenje u zatvorenim javnim prostorima. Prostor za nepušače. Kako to u praksi izgleda? Tako što je jedan sto nepušački, nema piksla na tom stolu, a odmah do njega se nalazi sto sa pikslom, kao da dim i aerosoli znaju da prepoznaju neku nevidljivu barijeru. Dim kao joj ti ne pušiš, ne, tebe neću. Mi ćemo ostati posljednja zadimljena krčma u Evropi.